turi mu isi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenya ikiri ukuri ndetse n'amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse n'abo bari barigishijwe kuva kera na rindi hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma. Turi mu isi aho dutekereza ibyo twategeshejwe gutekereza tudashobora kwigobotora. Ibaze uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya. Koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo. Ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo ubwacyo bisigaye gitera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba. Turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano aribyo bita man-made virus. Urakaza neza mu isi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu. Urakaza mu isi y'ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri. Aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere. Intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi. Byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo. Urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official. Leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rihagarika ambasade y'Ububirigi mu Rwanda. Ntago ari ibyo gusa ahubwo yemeje ko mu gihe cy'amasaha 48 nta mudiplomate w'igihugu cy'Ububirigi ugomba kuba akiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo aramutse ahafatiwe nyuma y'amasaha 48 ni bya bindi bita person non grata. Yafatwa nk'umuntu utazwi uri mu gihugu cy'u Rwanda udafite identity cyangwa udafite inkomoko cyangwa ibimuranga. Reka mbahe ku ncamake z'igihugu cy'Ububirigi. Amakimbirane shingiro Ububirigi bufitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Abazungu b'Ababirigi ndigira ngo mwibuke neza ko nibo bamwe mu bantu ba mbere bazanye amoko ndetse n'amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ntagaraho gusa aho umwami wabo Leopold wa kabiri w'Ububirigi yaje gufata igihugu cya Congo akagifata nk'umutungo we ku giti cye akanakita Congo Free State. Nyuma y'igihe byaje kuza kwitwa Belgium Congo, bwaje kuba cyaje kuba igihugu cya Congo Mbirigi. Nyuma yo kuba Congo Mbirigi na mbere yo kuba Congo Mbirigi, mwibuke neza ko ibice byinshi byo muri Afurika byari bitaragatwaho imipaka, abaturage baturaga aho bashatse. Bari bataramenya ngo abani bande cyangwa abani bande, bari hani bande cyangwa bari hani bande. Byatumaga rero abaturage b'Abanyafurika aho babaga bari hose bisanzuye kuko bwabaga ari ubutaka bw'Abanyafurika. Abazungu baje babutandukanye ndetse banabukeneye kuko hari ibyo bari bakeneyemo munsi y'ubutaka. Tutari tuzi n'akamaro kabwo ko tutari tunabukeneye muri icyo gihe. Ariko byabaye ishingiro ryo gutandukanya abaturage ndetse n'abayobozi babo muri iyo myaka. Uyu munsi tuvugana rero, ejo inama yabaye yemeje nk'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency President of the Republic of Rwanda Paul Kagame yabwiye abaturage ndetse anabemereza ko igihugu cy'Ububirigi agiye guhangana nacyo. Bidatinze uyu munsi itangazo ryasohotse risohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda. Ababirigi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakomeje gushinja ko bagize uruhare mu ikorwa rya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 mu Rwanda. Ntago ari ibyo gusa ashingiyeho gusa, yanemeje ko kuva na kera na kare nabo bagize uruhare mu kwangiza abaturage b'Abanyarwanda ndetse no kubacamo ibice. Ahagira ati imipaka hafi ya yose yagiye katwa yakaswe, benshi muri twe tutaranabaho, ariko abaturage bamwe na bamwe bari kugenda birukanwa aho bagiye birukanwa kubera ko abazungu b'Ababirigi bahaciye imipaka, bo barahasigara kuko ari naho bari bari. Ni ukuvuga ngo habayeho inyito zo guca imipaka aho bari bari, ariko abaturage babitirira ahandi hantu batigeze babasanga. Uyu munsi rero turi kuganira iri tangazo rije rihagarika umubano w'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba u Rwanda rubitangije kubera ko Ububirigi rumaze iminsi itari mike buri gushishikariza ibindi bihugu byinshi byo mu Burayi kwitandukanya n'u Rwanda ngo kubera ikibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari mu gihugu cya Congo, ndetse kwitandukanya n'u Rwanda ngo kubera ko rufasha imitwe ya M23 kuba iri gutera Congo, ndetse kwitandukanya n'u Rwanda ngo kubera ko uri guhonyera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Uyu munsi rero leta y'u Rwanda nayo yabishyize ku ruhande. Akenshi na kenshi abenshi baravuga ngo burya kudahana imbwa ngo byorora imisega. Byaba ari byo leta y'u Rwanda itangiye ibyo guhana imbwa kugira ngo imisega itazagwira. Abanyafurika benshi bagakwiye ko bari kureberaho ko ibihugu byo mu Burayi nta kindi bidufasha kenshi na kenshi uretse kuducagaguramo ibice, aho usanga aba batumvikana n'abariya ndetse n'abariya batumvikana n'abariya. Iri tangazo ryongera rigira riti inyuma y'abadiplomate abaturage b'Ababirigi bo bazacungirwa umutekano
mu buryo buhagije kandi bukwiriye nk'abandi baturage bose, bazarindirwa ibyabo mu buryo buhagije kandi bukwiriye nk'abandi baturage bose, yewe nabo badiplomate baramutse bikuyemo ko ari abayobozi b'igihugu cy'Ububiligi bahagaze mu Rwanda, bahagarara inyungu z'igihugu cy'Ububiligi mu Rwanda, abaturage twabakira nk'abaturage, ariko ntabwo twabemera nk'abantu bahagarara inyungu z'igihugu cy'Ububiligi mu Rwanda. U Rwanda rwashesha amasezerano y'igihugu cy'Ububiligi mu bufatanye bw'iterambere bari bafitanye by'imyaka 5, ari byo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo yakomeje kugenda asubiraho ndetse anitsaho agira ati hari igihe umuntu agufasha ikintu akakiguha n'akaboko kamwe ariko agakoresha kandi kaboko ari kukikwaka. Ntago ari aho gusa, ndetse no mu bitabo by'iyobokamana abenshi baragira bati nutanga n'akaboko k'ubumoso ak'iburyo nikazigere kabimenya. Bica amarenga, ariko uko bica amarenga kose byanga bikunda umuriro uri kugurumana ntago umwotsi wabura kugaragara. Reka turebe ibiza kuba byakurikiraho. Nongera mbabwira ni ku murongo mugari wa Peak Production nta makuru namwe azigera za ngo ahacike tutayabahayeho, kereka utsa nta bumenyi tuyafiteho, ariko dufiteho ubumenyi hafi ya yose mukeneye kuyamenya kubera ko niyo kintu tubereye hano. Ntago ari byo gusa, tuzarushaho kugenda tuganira n'ibindi byinshi. Aho tuvugana gutya, reka dutegereze icyo Ububiligi burize kuba bwavuga cyangwa butangaza akwibarwa ibashe ku itangazo ryasohotse rihagarika embassy yabo gukorera mu Rwanda ndetse n'abakozi bayo gukorera mu Rwanda. Tunategereza ibindi bihugu biri mu tunama twinshi dutandukanye mu miryango y'ubumwe bw'Uburayi icyo bo bavuga ku mubanire w'Ububiligi n'u Rwanda uhagaze, ndetse tunateganye ko yenda n'ibindi bihugu biri mu Bwongereza n'ibindi byafatiye u Rwanda ibihano icyo bishobora kuba byageraho cyangwa icyaba cyakorwa nyuma yaho. Nongera mbibutsa ko uyu munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu nanone Afrika yunze ubumwe hari inama bari gukora zijyanye no kwiga ku kibazo cya Kongo ndetse na M23. M23 nagira mbibutse neza ko abaturage b'igihugu cya Kongo bari kugirana amakimbirane, ndetse amakimbirane shingiro afite ishingiro ry'uko bo bagira ngo barengere uburenganzira bwabo buri guhonyorwa mu gihugu cya Kongo, babitira ko kuba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyarwanda. Ariko ibyo ntago ari aho biba gusa, hamwe na hamwe abenshi mushobora kumva abarusiya bari kurwana mu bice bimwe bya Crimea, bya Luhansk, Donetsk ndetse na Zaporizhia, bavuga ko hari abaturage babo bari kuvuga ururimi rw'ikirusiya bari guhohoterwa cyangwa bari kurenganywa. Ntago ari aho gusa, ibihugu byinshi usanga baragiye bakata imipaka, abaturage bamwe bagasigara inyuma y'iyo mipaka kubera ko abaje guciye imipaka kenshi na kenshi nubwo bigeze bagira mu bice by'ibihugu byinshi byo muri Afrika cyangwa mu byo muri Aziya muri mainland. Ariyo mpamvu uyu munsi yakiri irenganywa ndetse n'ihohoterwa ry'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu gihugu cya Kongo. Ariko bidatinze nanone ejo hari ibiganiro biri guteganywa kuba byabera mu mujyi wa Rwanda muri Angola, bizahuza umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo. Leta ya Kongo nagira mbibutse neza ko ariyo central government ihagarariye igihugu, na M23 akabari ababita inyeshyamba, ariko akaba ari abaturage nabe b'abakongomani bo bumva ko bakeneye kugira ngo bumvwe na leta, so they need to be held, bakeneye kumvwa. Uyu munsi rero na makuru make mu makuru yarahari, ariko twongera tubamenyesha ko umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi, aho tuvugana gutya u Rwanda rwawushyizeho akadomo, nta mubano w'u Rwanda n'Ububiligi ugihari. Ubwo kereka biramutse bizagaruka mu bindi biganiro bazagirana, ariko uyu munsi kuri itariki uyu mubano wahagaritswe, byemejwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda. Aho yari amakuru make aciyeho, za documentary nazo turi kuzitegura. Ngira ngo murabizi, production is a production, there to there, we love you so much, there to there. Ku murongo mugari wa Peak Production, we love you so much. Ubu turi mu isi ishingiye ku kinyoma, aho udashobora kumenya ukuri ndetse n'amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byara amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse no bari barigishwe kuva kera na rindi hafi ya byose byara amabeshyo. Ibaze uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma. Turi mu isi aho dutekereza ibyo twategetswe gutekereza, tudashobora kwigobotora. Ibaze uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya. Koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo. Ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo bwacyo isigaye itera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo ifitera ubwoba. Turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano, aribyo bita man-made virus. Urakaza neza mu isi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu. Urakaza mu isi y'ishingiro ry'amabeshyo, aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri. Aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere.
intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi. Byinshi dufite ishingiro mu kwizera, hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo. Urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official.